iyo tuzigamye umutima kuko ibyo dukora byose bitangirira mu mutima bene data. Ntushobora kuvuga ngo ugire ingeso nziza nk'uko mama yabiduhamagariye umutima wawe utawuzigamye. Ingeso nziza zitangirira mu mutima. Nicyo gituma w'umuririmbyi yaciye aririmba ngo kuko byose bitangirira mu mutima. Iyo utazigama umutima biragoye ingeso zawe zoba nziza. Niba dukeneye kunezereza Imana, nimuze bene data tuzigame imitima. Ibyo nabyo bidusaba ngo kubika ijambo ry'Imana tukariga, kuko ijambo ry'Imana niryo rituma imitima yacu izigama. Ikigira kabiri muri aya majambo, tukiri muri uno mubiri, nubwo twambaye uno mubiri ngo tugerere kure yawo. Bisigura iki? Mu yandi majambo, nubwo tutambaye uno mubiri ubora, tukirindira yuko uhindurwa ubutazobora, kangerere k'umubiri tukagerere kure. Haleluya. Twirinde kangerere k'umubiri. Ibyo nabyo ntitwabishobora tutarongowe na Muhemu w'Imana. Kuko abarongowe na Muhemu w'Imana nibo bana b'Imana. Kandi ngo Muhemu na kangere byaba bikorerwa muri twebwe. Gatatu, ngo tugire umwete wo kunezereza Imana. Niko yavuze ngo tugire umwete umwe kunezereza Imana. Bishyiramo umwete. Shyiramo umwete. Shyiramo umwete. Shyiramo umwete. Bibe ihangiro ry'iwawe. Gira ihangiro mu bugingo bw'iwawe no kunezereza Imana. Uvuge ngo Muhemu ndagize ihangiro. Ngiye kubaho ubuzima bwo kunezereza Imana, kandi nzabishyiramo ingufu, nzabishyiramo umwete, nzogerageza uko bugenda bwije. Ngira ihangiro ryo kunezereza Imana. Tugire ihangiro. Ibi si ibintu byo kwibata. Ugira intumbero ukavuga ngo Muhemu ndafashe intumbero, ndiyemeje kubaho nezereza Imana. Icyo hanyuma dukwiye kumenya cyo dusunikira bene data kubaho tunezereza Imana.